kubangira mbecha no tumire bwacho ke thirikari cia makaunti irwaria kaitoko kaitaroneka kureta muthutira yo munene miromone ya siasa kiume ke itokuyirete muthutira yo munene ke mbunge ya Tharaka Nithi MCA bakionekana batiwitikaniria iguru ria bajeti na ku kaunti Meru mutaratara yo bwethia bo bajeti yonekete ochirerwa gukirikana kamiti ya bajeti na ngui nene ya kwerekania kigena na mibango ya thirikari ya Gavana Mutuma nyuma ya kwebelwa gwa Kawira Mwangaza. Utuko baruare twekuria maoni yaku yariko konia budget na utumire bwa kigena kia thirikari cia makaunti aranire abatu kulokera 23578 na inyano tia gichoke ya kulokera mutandao ya Facebook etweru TV kedran kithoma ntumire cia kuora tukwithira tugitambere amwa yara tukuthuranirite ni Mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi muthia okulokia budget ya 2025-2026 are kuwa timbaru ni MCA 10 County Commissioner Jacob Ouma kwariria mpithukiro ya tira ntukoye gorore akariba menereti NPR kuria wito batethia Asisi warwe Meru tariria mibango ya thirikari antu ethingia kuthiria thina ya rwentere Chegembe na twakuretera gicunje kia mbere kia kumurika mubira yo mauru kathetune ka Mumeru. Gakwato geni orengi na nkatho cia mwanya muno no ntubokona kanya gakwatana abatu kintheto cia wero thaithato beto wini wa Kenyaru mwana leo to mathithio tukobwerwa ari Maureen Kirimi tukiambiriria ni ati ria muthia nkuchenio cia budget county ne ya Tharaka Nithi cionekete ntairabo inyuma ya MCA 10 kuringa kura ukulukia budget ye kurari na gasagasa gwa ntuko kathomba ababa embo MCAs bakiwa budget ye tabwithitwe kuguna mwananchi wa kawaida MCA kienda amwe nabo iba umbete kwithira bakiromera kurea okulokia budget ya burato tarire mwandiki wetu ande Tomatin Mogambi. MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi muthenya we munthi bakurukitie budget ya thirikari ya kaunti no ya mwanka wa 2025-2026 nyuma ya mpagaga na nkinya muthiuruko wa kube mweri. For the love of the people of Tharaka Nithi and the eagerly awaited development in Tharaka Nithi, I vote yes. MCA 10 kiri 23 iba bakurukitie budget ino na MCA kenda kiri 23 bararekana na budget ino nyuma ya nkujanio cia kirwaria mbungeni munthi. And after an intensive poll that I've been conducting online when you have been here, I vote a big yes. Nyuma ya kurega kwathurana baraba gucindite kirwaria wa mumemba rietwa riake akiringaga kura na baraba inge gwitiganiria na budget ino. This started from the CIDP, Mr. Speaker, where we identified our projects in the priority. There is none. If you go through the list of the priority projects we have, Mr. Speaker, and what is put in the budget, there's none. Somebody calls himself in the house and then he puts in projects for Gabagombe without consulting the owners. So therefore today, Mr. Speaker, I feel together with my people, my back is carrying the entire Mukozima Ward, Mr. Speaker, and I'm here to say this budget, Mr. Speaker, I reject it with a lot of energy. By passing this budget, so that our hospitals can have drugs, we can have improvement on our roads, we can have the ECD classes, we can have the certified Cs, and we know, Mr. Speaker. Mr. Speaker, with all those remarks, I say I support the budget. Where I requested we can do all other elections, but for majority leader, we give it to him, Mr. Speaker. And he gave us one of his person that he felt could be good to be a majority leader in this house, Mr. Speaker. But where my votes come in, asiyesikia la mkuu vujika huu.
MCA baraba tuire kuregana na banjenti no ari ogo MCA wa Chogoria Franklin Mawira Morris mago MCA wa Muthambi Jones Kinegeni kanaga kuota MCA wa Mwembe na nkinya MCA kiriko wa wandia mugwe ibo bekire mugaru banjenti no baretigiria banjenti no mama makionekanaga ta maumithia mamuchemanio wegoro na ngabana Muthomi Njuki kulingana na uwezo na nguvu nilizopewa na watu wangu wa Mwembe na kikao ambacho tulikuwa nacho jana na wahusika wa kutengeneza bajeti napiga kula ya ndio. MCA baba kenda baraba tuire kuregana na banjenti no na bareganite nio muthenya we munthi augite banjenti no timbega na bararugama na murugamo wago. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the county to be strong. Ndwae nene yegie banjenti no bariuga wa murandi kiri banjenti no bateri kwithirwo kinenkerwa mbeca cia uo indi ti mirandi kathumba kunenkerwa mbeca ire bantu amenontu batimenya mbeca cia murandi munanire kum twakomania na Njuki atwira muntu very shocking na muntu magutura sana na ndari wimbi yakwariria gutwikite banjenti ira tukudil neo tugichire gi 2.5 billion atokire uga bilioni ne mwere karuta wira inu chingi cia ndona atirazi chieye ko wimbere Njuki ukorokia budget nwanenkanire utugo million that is 14 million imbecha cha Tharaka Nithi county gukinyanga lakini mbuge tapora mwenzangu uga ngayura riguru na gukuona na kiri kungabana Njuki ugia rwero ende thaino gobora touga kwambirie munthi no tukwambiria financial year ambiria kuruta wira kenda na inchi Tharaka Nithi bona twira turaragi chiorongo anto bako ba mukothi mabone boro kwanga mukothi maragi togikagira barabara mara mna kila kitu bachobe bone marengo na rongo agarira uga budget timbega. Mimi nimesikia milioni 1 ilikuwa inapewa kila mmoja, lakini mimi na wenzangu tumesimama tukasema maisha ya wananchi iko mbele ya pesa, na ndio maana leo tuko hapa. Ndiye expecting gavana na administration yake pale barabara kwa chonde anakamwe kaga gatiwa na umalimanti ward umenye nyo indambia njia kwa anto bakwa gavana na administration yake ibaya pale chonde. Otherwise, I am done with the issue. Namwe nogu na kuvote yes, gutekyo twaleterwa. So mdendo na kwina anja mvoti no. Mumevero egujagyo na we. Toka tugula kwa bureba antu balagurirwo tuku. Keri Potra Wero TV kuma gichigo mbunge gya chuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Atugieta na mbere kana kurikania kiuria gyetu ntuko yerwari ni ukonia maoni yaku yareko iguru rya budget no tumiri bwa kigena kithirikari chia county maoni yaku yareko ukonia budget no tumiri bwa kigena kithirikari chia county araniria batu kulokira namba yetu SMS 23578 na inya no withire ugiaraniria batu kulokira mutandao ya Facebook @Wero TV na gatire kwithira nkithoma ntumiri yeku tugita mbere ni ati county commissioner wa county ya Meru Jacob Ouma na idulete ochonkoni bwetete mbere kuthunja ikarekare mpithukiro ya maitha rirari akarikire nture ni atira wa dini ya mwathi no tianduka ithano iwetwe Monki Ouma awete kwina biuria bipinge pira bikwenda mashokio oria kari bakuthurani mabitha BNPR bakiwa batayire obatetheria kaita kampithukiro iyo. Nicholas Jabari na tubanganiritie ripoti na njire kinyanirite. Jaribu kuangalia hili swala la ujambazi na kidogo nikawa na tashwishwi, lakini ili ndiposa nisije nikafunga njia yoyote, nimempa afisa ambaye anachunguza mambo ya jinai, masuala ya jinai, ili ndiposa aweze kuendelea na uchunguzi, aone kama kisa kile kilikuwa ni moto ambao umewaka usiku watu wakiwa wamelala, na kama pia kulikuwa na uvamizi huo, pia nimemwelezea afanye bidii.
Ojune County Commissioner agwa County ya Meru twe Jacob Houma anyuma ya kurionga antere chetirinara kuraithukitwe na gutigirwo anyomba karibu 5 ibithitwe indi we akiuga chonkoni bwanjiritie na bukathi inambe na kumenya kuma na atagwa karikite ikarikaniriri. Sisi tuko na kambi hapa Kiolo ambayo iko na askari wengi, tuko na Kamweline hapa, na ajabu ni kwamba wote wakati walisikia kuna milio ya risasi na watu wanapiga nduru hawakunjikotokeza. Wananchi tumewahakikishia ya kwamba masuala ya usalama sisi tumeyadhibiti na ya kwamba wao wasiwe na wasiwasi na doria zitapigwa na tutajua zaidi baada ya ule uchunguzi. Nina imani ya kwamba tutaweza kujua ukweli bayana. Na ningependa kuwaomba wananchi, wana blogu, tusije tukaandika taarifa ambazo hazijathibitishwa, ambazo wakati mwingine zinaweza kuleta hofu, naweza kutamausha wananchi. Katwetere because bibya ujasusi byumbe osunguza bitwire nimbi biretere mwankiyo na kinyagetha kagure antu baithitie bonde baretwe down kirecord bombe kwathibiwa acha tutetikiria antu bethwa bakiumisa bangi. Nkoroki ijogwarira akaribantere no bakuromba NPR ibongerwa entura eno na ugite mitaratara irio ya gutigira antu bakongerwa na muno akiuragia mbombe thibe bumerie nikenda bathina mbe na kuona ngugino cia NPR igitare abakanjiria kwandikwa ere ano ntu ati ututethia ne Kamweline ati ututethia njie cio yongo iwa eri kinisa bathu tukuromba bunduki ira cionthe cia KPR ira antu betu baina cio igembe no thingu etigere na bunduki more than yana bunduki u cia KPR icie cithanu antu batiri bara bakombo kari antu betu no nto area yonda ni ibunduki emwere kuo. Tuliweka mikakati na kusema kwamba tunataka tukupewe idhini na Inspector General ili tuweze kuajiri wengine, lakini eneo lile la Tiri hilo ni eneo ambalo tutaongeza mapolisi wa NPR ili kadhaa ili waweze kushirikiana na yule ambaye tumepata pale. Kwa hivyo wananchi wasiwe na wasiwasi, tayari mikakati ilikuwa imewekwa na mpangilio iko. Tunangoja idhini ya Inspector General na hivi karibuni wao wenyewe watachagua. Japo nimesikia ukosefu NPR pale umetokana na vijana wa eneo hile wao wenyewe kutojitolea kujiunga na NPR. Tunaomba vijana tutakapotangaza ya kwamba tunachukua watu kuongezea pale tuweze kupata vijana shupavu ili waweze kutusaidia katika kudhibiti usalama. Yetu Tiri ni riera yumbite kuona changamoto imwe anara kinya kuhusu wamba ng'ombe itukuromba as a county commissioner akwiya na utwira iba kubanga mikakati ya usalama ria kugethwa kwina training ya KPR kana kuyukanua vijana baitole bombe kuyugwa kenda bombo karia ndithi cietu. Kumagebe North, Peter Nicholas, Chabari. Minista wa Rwei County ya Meru nwe Baptista Mureke Kanyaru na atariretie mibango ya County ya Meru ibokendo kabanira na thina ya romweregene yoegembe akiari na Wero TV na njira ya mwanya. Kanyaru na wete mubango ya thirikari ni otira ni kwamba kubwithithi mabira bitikurita ngwe mbere ya kwenja bibiero. Dennis Mogende na riboti na njire kinyanirite. Gitarira jantere ni isi ya igembe akari ni bethiritwe baremenya maroni minene ya kwagia ruji aria kurazimikaga kurugwita na mitongi mugongo kuruthugura kuraja ithimene bia mwingi kana bia antu biombe na kuti utheri no mwanka umwe ethurari na thindi muko gukirikana wakiri utongeria bwangavana bauga tene kuma munya kireito na kawira kwa ni thima bibingi bienji na bimwe biathuka na gutuika bite gukundia antroji na ndi minister wa Rwei County ni uria ari ku Baptista Mureke Kanyaru na tutaririti mibango iria bari nayo na ngavana Mutuma jurejo kuthondeka ithima biu bionthe aroje gwikirwa akari na mubai mwankanja ciao na kairi gutire ithima biu biri urungamirine bwa Rwang'iro roji rwa Meru Wasco ikenda biathuka gugatuika te akari bebongwa bakobithondekithia na mubango yura tuna yuo itukumenya mbere kwina mbao lira chenjiro nyingi muno chenji kuma thirikari mbere county yeyele ne ithatu turi kwina mbao nyingi muno itekurita ngui turiendo tenga mbecha kidogo cha kubwithia mbao lichi onda tutatuchibwitha chia na no tutorialize denera nene tu ni
mbo ile irenjoa chiatiro community emanage community atiwa ibatara tongeria baka iba kumanage mbo ulira bati ochimanage njirera ya irite kwa tikare mbo ulira karia ithukia ida controller kana ithukia kintu kingi utim mbecha chio community na chicha kubwithia ka ku replace into bireko interview ko uwa turenda kulwelia bo ulichi onde tuibwithie na toibwithie tuinenkanire ki Meruasco ni ithere kimanage ndo ira nyingi tene account yetu kenda manage mbo uli na bakikicha rika thoka bakethera baikia baibo na antubo plumbers bo na engineers bo bakomba kubwithia bo ulira kenda to hakikisha bo uli enjwa itekudia nturui mwaka yumwe kamyaka ele rura thirikari ya kaunti kinyeri ikitie kuyukia mashini ya kunja roji iria yari kugwatwo taini ya kari ariuga mibango irio ya kuongerithia mabingi birio binene bia roji kwinjo muito nijo nyambene gukurukira ngwataniro na thirikari nene nontu tutikwenda twinja bowl tuya tumikira tapi mwe kutuika akariba iri uno kaba keyota chiru yau riu tutabarita ira gavana akuwa iturite antu mitongie mongo turenda kuria pipes twikire antu twende rwiro michie kenda antu komba kuthira bakinya rwiro emichio twina ndui nyingi chikundi na ndui na raiditi ni matete kuthira chikundi cha antu baingi mno roi endu chikundi antu kidogo mno onto bena either thine intake kana thina chitangi now kana pipeline chocha distribution au ni kwenda kuira twithirikari twakikisha tubauriri itangi tubabwithiri intake na distribution kenda ruru mbo kinyila antu babainge bambote theka indo yuchi chikundi bena chio abonge kotigira nyaruji rwa mbura nero ko watu na njira ya kuthithia water pans tiraurire nthi utheri Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Akari na tumiri barabara ya Mojojone weta ntogi batariretie kuria kwaniro kwone utianilo kwa barabara ubakiwa asiasa bametumaira kiocho akure ndwi thurano bya kuloka bati wa Kinyamarene nyanyuma ya mawira nenkabo utewete na mbere burubonekete kwithira bokebwethikira barabara yu otobura ingethetie bonene biashara na nyoka mati iromba ryo nendike mobunge mugambire ndikire kwithira akiona buraba tethia wambereria barabara eje kuratueka ne karinga chiasa mwecimiwa wetu twire ndikirie njira na mitiganirie tutemuona gakinya ntureje utegentu tumba gwitwa kia muntu utumba gwita no ntunande njira era ingia jana nande no kwaramira katene rueramio nthere marinya twe tukarija nthe moabu turi iria ana ba Israeli banyamara gwa nontu ana ba Israeli banyamarire kandeci na barathiriro nande twithairwo twikiaja turi gantu gotagaira antu kura TMCA TMP tinya women rep wende tu nyingi tutokuria ambiritia kwambiritia kuthithio ni tukinya nduge nduge uenge ikathingatira yato tindiri tuteo chiomba buru ito togere ni thirikari ne tegere gokaba kejaira kura chieto beja bato airinya na irio bya mukebe ndaromba kinya weja raisi tugakonja muguto ntuko ite kuraja turare na Nairobi eu tuthuranirete antu bantureje ba corona babethe kaba tuitembecha chieto muko tukinye ikuru ke raisi nonto no mugia ato ithaka ndikiri ero njireje amithithie ikani ewe kuromba kure gitare onde kuma ria ndisi ya rombere njireje monka na arua njireje ateja miereke bicha yumete moyone mwanka ntuge alafu lakini raweka gitania ete mwanka la minera ya siuru Rikana kioria gietu ntuko yerware ni ukonia maoni ya kwegororegie budget no tumire bwake gena kithirikari chiama county maoni yaku yari kukonia budget no tumire bwake gena kithirikari chiama county rikana kwaraniria batu kulokira namba yetu SMS 23578 atonekanya kunogo kanini toshokirete na ndeto kuloki
Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe shia kushirire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe momero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Odi huku kwa mama makote, odi huku Mahadai, iko nini mzee? Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Uri na kiroto ya kugura ngari kana munda ukiria biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukumbithia jau jonthe na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka gwata mukobo mainde kumija shares ciaku kenera kagita gakarajaga kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini. Yetu Sacco iri aja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangirwa Yetu Sacco akui nagwe na uringe thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
mutindi nyengia na kamusere Inyaju tuenaju juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Moguri wa Kinyandu kene etia motujwa Nice Extra Premium. Nkima ya motujwa Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na ni kweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Vultures are gathering, Ladama. With every beat that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel. All of our property and assets shall be left to Amichir Achesa. A legacy unravels. Mimi ndio sheria, mfalme wale Muratu. Who will be left standing when the last beat falls? Shanga Season 2, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3. Tugita mbere ni ati kwa kaita timu cia mubira kaunti ya Meru ichithirite ikirumirwa imathina kaboyarania muna wa Chiolo Meri Bopwea wagibwa kigina na mathaga yetumi na nkuluki mawira ni kuma kiatongera na inya thirikari yara mwaka nendi atiumbite okinyanila hamwe abo Meru inaomba ni bunene arankulukia timu na yathatu ichiandikithitie gukionekana ligi mwanya mwanya cia kweria ukirie wa bianthuki mbithe kiria kinene ire imbie tumaila bopia mubira biene gweta bikathirinya kwa kaita agaka imwandiki wetu wa Ndeto na thujite bioria biki riboti ya mwanya ya michethone na kigechunje kia mbere kia riboti So muthenya naro tukiambiria rugono rwetu mwanya rwa micethone kintu kia mbere tubiri kuthwa tugiciuria ni timu ingana ciendene ya county ya Meru ira cigucetha kuma ira tugwita division 1 gwita regional gwita county na gwita ndene sub county na kenda tumba gucokia kiure giki tumba kumenya muchetho jwa Meru najo kinyite kankwatanira na secretary general wa FKF ndene county Meru eto Nicholas Mugambi kana Conte. Kira kwenda ni untarithie thabu umbira mwankira nandi ni timu ingana chuchetha ndene county Meru na maybe wambira o sub county chichetha kuna na ile chuchetha o me county Meru. So ibaga ndene Meru county kana mbere mpambi na rito ra kompetwa Mugambi Nicholas secretary general Meru county na ibaga no ntobwa kiu giaku ndene Meru county tutina team ndene ya division 1 inde tuna team ndene ya division 2 kile division 2 tuna team ithatu ile Dunga Razizia na Mitungu ndene ya regional tuna team inya ile Black Panther Turivu Timbayard na Meru Police ndene ya county league tuna team 30 ile Bore ina team kenda North Imenti ina team inyanya Tigania West ina team ithatu Imenti Central ina team imwe Imenti South ina team ijire Igembe South ina timu ithatu Igembe Central ina timu ijire ya Nkoro na Ngaya na Igembe North ina timu ya imwe iri Rare so ugateka kile timu ichombe buga timu uti sub county kana sub branch ndene federation to sub branch itina team ndene ya county league ende yu twateka tukona team 37 ile chigateka division 2 na kinterese sub county Imenti North bena timu 30 Imenti Central ni gucetha timu 14 Bore timu 36 South Imenti timu 37 Tigania West timu 36 Tigania East timu 40 na Ijere Igembe South timu 28 Igembe North timu 34
inde kembe centrum mwankira nande kutera team tio cheta kile sub county league kile timu icho nde bieni gana rimwe da 54 o weekendi itio china michetho ara sethi ngurukia ngiri kenda magana jeje 40 baguseta ndene county Meru ujona ni konania refari magana 3 ibakwitho bengugine o kiumia ke mubango twa kipindi kiki kana rumo rujo tukata tokena ne bieni bimwe bila timu cho chethera ni omunda na standard yeteo nira tu primary school keni ke maki demo kethera ka kone kanini ndengi ga kanene keni kitekongana maybe challenge unata bukagere kuthire nino manto bieni so kile challenge bieni okuga umano most of the 255 teams you ichio ndira gwetaja chia sub county utechethera stadium chionde ichethera na primary schools bieni bimwe primary school wamba wetokethera kibio ikibali kire ariko so na ndio go igagua kawe na mirete no ngea kathithia atia agaiteria for example kampeja na kimwe giakwa kendene no thimenti ya kainginyo wamba kwithiro ichetha ngoru imwe uliona ya kangoru kipare mbio ariri nyene so bieni bitu komba kwithirwa tukiumba kuthithirwa bio twina partnership ya MPs beto bakomba kwithirwa bongwa rero bagwikira kwa kairasi bombe kwithirwa kinya bongo iba kuthithia ata iba kuthithia bia no ntugatega for example 2 years kana 1 year ago ibombere kwithirwa bakirita the 2% ya sports kire CDF bamikie kire environment so nande uteno sport yego tarwa kuma between kire ofisi ya MP tukithirikiria imusetho jo kuona jo imusethone jo misethone muchetho jura go nipomba kugithira jo muchethone one i promises unkept 2 ni bautu twingwa turi team chietu ira twina cio one bateja baturimbi bakwenda kinya wana siasa imbi bakwenda tuthithia ate bila bakwenda kuma kire bautu batakara ndi na bautu baturia imbi bakwenda bautu a priority bautu FKF bautu federation because bautu one every year if either county government kana ria CDF ira na kiti ya sports ibaromba kwithira bakigura uniforms so every year na uniforms so bakethira ibakugura uniforms na itho kwenda okuria mubira jwetu one capacity building one tukomba kwithira tugitrain those teams no ngakwira uma the teams you twina chichionde 305 ugateka coaches baraba yete train batikinya 40 so no kuona the most of the teams ira twina cio tiena mucetho no to coach baraba iku batina skills so capacity building yembere ikwithira twina coaches ba trainetwe second referees ba trainetwe mucetho jo muthia mucetho jo muthia bautukira mpomba kuga tutiga mucetho at least twingwa let us support and I appreciate muntu kwe bara ba support amubira 100% free ba utikyo bakwenda rukiri lasta nogoro utikyo bakuthithia ate utikyo bakwenda so bautwe kira tu budgetere bautu twingwa iturague kinya baubiri imbibo kwenda kuthithirwa na tutoka present every financial year ko kiri ana siasa borera bwena muchetho no ntobotura ya federation imba kwenda ngoye no ikuja boka nkate thithia gikombe kinana kana nkate maybe kwenda teams ya guchetha gukuria talent gukuria ri wime kuria ikinyita ko kemo kipindi giki kana rogono roro tura mwanya thorera rojo tukethwa tukimenya bieni nebi biocetherwa bitho bikaiata tuketha twitirimana na shedi bongwa ndikenda batura nabo thinera betho bakiona kimicetho eji niriko tugitambire ni ati kanisa ichi yete amwentere chianto amoti lare mara athinjiri bayoketie kanya kurita mataro yetumi kiembe ombithi iboretie jenzi kwebana na maandamano ya andwa na inya kumenyera ndwari acio kimitandao buni orimbe ombithi bonekete witambere ukirithana na thirikari nayo maandamano yakionekana chiara sare nene Nicholas Chabari na tumenyethie shina njire kinyandirite maneti makanisa yonde ya GRM au ibandira twita come together service
Akristo o amwe na atumĩria abakanicha acha anjiara mwe batirimanĩte antomoti ilare kire kiatho o kiao gĩa kũnja amwe na arabathitambe na gũtara mbeo mbithi baibanirie na manto omathoku mũno makwĩthũnganĩria na maandamano o mara makũthinambe na kuonekana makireta athĩna na arankũrũki bakũria mbeo mbithi baba kinya manto meya kũrumangaga tongeria bũtibatĩri nũntũ bũkinya mbaiboni bũkanĩtwe nĩ bwea kũrombera Kenya yetu itaonti yari Kenya yetu ni kubwa kuromberwa itara tukibwa antoba bethi nibo kwa ndene ya Kenya batu tukaria kanisa tutikuirwa kuka tukua antoba bethi president yetu nabathikirie nabanenkira kirere yo nonturira anabeto babethi baukwa ni mongo yetu ya Kenya yokumba kuthira au ange nanku antoba bethi bende murungu sana Biblia yuete munene akarumwa na yuete munene ora dhuri atebatere kuruma kwingwandi besiana beto bakaruma nene angwandi besiana beto bakaukuma kuandika message ayo ndomba kuandika ndene ya kimitandao andika message ethire ukandika message kurumana beto baba ithi jensi nibuko thetera bakenya ibuko mesia bamami beto na aciari beto na nibo kuruira haki yetu ende twatumira inya twatumira maiya tukarona borisi tukathukangia into na rutero rwa thirikari naruo ni ruthikiria na ba na ru bae bila bakwenda kitheni ngui bae we ngui kwina ngui nyingi ri batikuritwa kasi mutaani kintu kimbithe ibende murungu sana bono kimno nonto bakiagwono kabati toria njirene beta kworwangwa kinya thogithetera kino bati kuthetera kina njirera ya uma otibati kweta uringa munene obati kwetia kina njirera baterie nonto ya kuthawono ki otita wetia kina rucio kana kibanga kana kinya matumo endo wetia kina njira yagirite ngoroki iyogo bakioria aciari wa mwana thirikari netigire ana abonthe bochoka achukuru kuma akiri rutha arwa aminditam rabarari nikenda ana bonthe bathinambe na kuthoma nonto kithomo no kio igomba gutethia mugongo taretu tete sokiana skuru netumenyere sana itare atukumba utumira biratu na byo tumenyere nitobatere kore afi wayere sana tumbe kumba kwandiba esiana bonde bombo soka skuru tebone lasia ati nibambe kuibwa kira musiari agamba gothana kyo kinini naombe kuseana mwana ibakarandi bombe kwaraniria bombe kuwatanira nikenda ana bonde bombo soka skuru omuntu nakikise mwana ke skuru nikenda akaona akomba ni wita na mathomo ora kwa irite kumanto motilare gebe north petan class chabari Mwekoromwe ore mwiritaniria kimantu yegyo gimanono kietie kana kabiumia bile karakarethirwo gate ya kwina kanisa ya Catholic ya Marimanti kana kaigetete ambere na kwamukira utungata boetumi kumaye chibitari ya Marimanti orendo anyichi aborithi chietete ambere na kubwithio chonkoni bokendo shwana na chiari bakana ka Paul Kabidhi na ribotie wa community health volunteers kumantere chia Tharaka thokoni Marimanti ndetiro mwana ndingiro thimondi CGP nderondi kwi mwana raketwara opposite Marimanti Catholic ndogirero ndathindagira mwana ndathindira yes mwana nageretwo ndathokia mwana ndathokia initiative ya kuringira Chabweria na Chabutibo na mpere way forward ambera indirect na chief ankona aritete mbetwa kiri endiwe kana kinyanki amaitare cha kithirikari kumutetheria kiri kurera mwana uyu wish that antaba ndi bwega mono antaba children from the office of the children bombe guntetheria kuthokia kana nonto from the hospital wana arekia nini feeding program ino gopewa mwana gatuke should tikeni go kana ona ndare agopewa still agapewa gina oyo yetha gorake na kihoketho imwana orano kurubwa biumia biere na orankoro kiu endere gutungatiro cibitari ni Marimanti level 4 are Marimanti hospital kwa pediatrics no wakupewa some supplements so yesterday I was there na ndarethire mwana ndero mwana atiena nani ria rera mwana in fact gina oyo yageragia ukundia mwana ria rera amburi soro ria ngombe ria packet ria kundaga na nkunike gachoba I felt so bad ndali na daktari dabambira bakamukundia bakamunenke lakini nani zikuthira hospitali so
they were advising the grandmother who is not okay. They were advising but bamonenkagira mwana ria mbori. Mbito ayaga sheri monokiri ahanto maturani iguru ria micira ina antu tababa. Para especially wana mtu athoka kiongo yake hata kiwachiria no ukagirio follow up. There is a way you can help kama no bamanda sibitara boka advice at the same time no still no bokagirio kuba manage agumotie kulingana bora bo weso bwenu. And to the community nkagiria muno kubaira nonto that scenario mwana uyinde ethera nto bairigerete mwana utiwa kwenda kumutonga the boy is crying so nkugamia mtonkoma ntubambije na mtonkoma tara mu yenu no abuthekera kino ko wana mu yenu utiumba gutiwa kutheka tukuoragia baba ngimbu bukuthekia. So it's my wish that in yabantu ba community tutetheri ni kwa tanto aba kenda boy komi gasheri na tariretie the national government but tutetheri na Tharaka Nithi county tutiena bantu antobanko baba mbakwira na baka manager the other counties bantu place tanko bonto dera chogorinya tie chogora nkobo bondi ba manager ko bantu bakaraga. So it's my wish that the county and the national government ba come up with a solution of this kore bantu anto bomba kuingira na toka gere ko reduce these cases tinocha tona gotewa. So takwa nyoba tamarimanti kanu wiseva the place around the Tharaka Nithi county to kona bantu tuiga twana otu antubange ngo baida kwa bimenyire mona na ba disability still tutina bantu na ba disability bomba kwegirwa at least biro for therapies kana ipo Teraweru TV kumantere Tharaka thokoni ya marimanti Bito Paul gwakabithe. Musiasa atasila kagweria na rombete thirikari kwithire kimurika Boboeru mubango yo kimaboa mwere yosha akiwa yetokirita ngwe oboe ya NHIF kagweria uri musiasa kumagishikone bunge gya tianisti aria thira kwina makareka ya maingi muno gishikone kiu na arakariba kuonekana kwithira bakendio tonga boebo kenda kwithira bakire ngarama cia cibitari. Shani etikurita ngwe nantu iba kuria thina sana. So I'm asking the national governments na nkiura kia mheshimiwa ora atirikuo yawe Mr. Mpuru tumone akiaria parliament yakithetranto nuntu kinyabasha tutirite kuigwa akiaria na athetere antu kenda kinyasha either ikabwithore komba witangwe antu bakomba kuma nios vitare nuntu narutererwa tiania twiturire thina muno na antu ibarire thina sana na so iba kwendo tethio nuntu shaite witangwe na antu bonde chokerwe NHIF nuntu nio twatumaira na etare thina nuntu sofa shani thirite a very big challenge antu bare ambros vitare bakare moikuma kwanza ya tiganisi antu ba tuire abakari hospitali kana bakabidi arambe kana kinya most of the time baeka their title na risk muno kwethira otena your documents at home koria kinya the government emenye ne atia antu still iba kuriasha na kinya barasha kwa tuika still no ko kaita urie mbecha ya tuikete witangwe so unia kona mheshimiwa ora dhuri na barabonde badhuri the MPs that are there right now iba bati kudeta ya bura Peter Salesia mheshimiwa wa Mumias East. He is always in the front line fighting for the people, including the issue of this SHA, so that it can be put in order the way it can help people. Tene Tigania East antu iba kulalamika sana na iba ambireria kuria thina bakiura kia mheshimiwa ora bathurire tawe Mpuru araikira stima antu bareke ukarabakire athina kinyari toba tukumba kuthoma na batu perform bwega nuntu bwa kwithira michi iti connected to the last mile of electricity. Rais William Ruto anatariretie bura Kenya kwibanganio shwira mathina ya kimbecha ntaira akiareke gikaro gya kwariria bura nthirwe batere kuthiria mathina ya kimbecha. Ruto natariretie ngwatano ya kimanthiro itiomba kwithira kithiria cia nthiro kiombe chionde. Ruto ekindionga ya Kimbiro United Kingdom kongena ku makareka ya ntano cia nabari yonekete
witambere otabarikia ntere cia Rift Valley boy kumania na mawatho kwithira yate kuthiatirwa mbura kubatere makarika yaya kionekana otabarikia bonene ntere cia Baringo, West Pokot na Elgeyo Marakwet. Ini kuthuranirite riboti yo. Rais wa Nthioru ya Kenya Ndagitari William Ruto na atariritie mbura Kenya kwibanganio twira ntaira mathina jara yario muno ya kimbecha. I associate myself with the sentiments expressed by President Macron in this context, that this Pact for Prosperity, People and Planet is not premised on North versus South. It is not premised on prejudices that exist and driven by narratives that we all know. That was not the premise upon which we established this platform. And this platform has been driven in all its aspects in trying to find solutions. And let me say this. Today we have common ground by both the people living in the global north and global south on reform of the financial institution. It is no longer a matter of those of us from developing countries. I see many, in fact, everybody who spoke today in this forum spoke about the need to reform the international financial architecture. Akonge na kuore kampeni ya kurwana na ntano chiana bari chionekete wetambere ntere mwanya abamwe bari ya barabara etio kiamano kiragetete ambere Rift Valley ibonekete kumeneria ntano chiana bare kenda na baba kaombo kinyaniliro tobio. Wewe utasema yote kwa sasa. Beta wa Polini wa Antombura ndeao Baringo County nde mesheni ya kanisa ya utetheria mwana omware kurega utano ntutano chiare ikintukira kanisa etetikanĩtie akyo na ginya communities etetikanĩtie nakyo no tukicokakia mwana omware na nyuma na kia mwata kithomo kundorona mwathani aimbita njukia misheni eu njukia misheni ya kutetera raiti ciare na kubekera inya na obera bomba arietwanera Jesu bomba na umwe wana barabono ko kulukira chuna tarirete borono kirenjerene cheyoyowe. Ilikuwa usiku wa manane, shoshangu akuja kuniamsha. Ilikuwa hata nilikuwa nimetetemeka sana, sikuwa najua kitu kenye kitatendeka. Akaniambia imekuwa ile siku ya kuenda kukeketa. Nililia hiyo siku, sikuwa nafikiria hata shoshangu angeweza kuniambia vitu kama hizo. After that akaniambia tunaweza enda nje, akabaki kwa nyumba akitoa tools zake. Nikaanza kukimbia, nikakimbia mpaka mahali penye inaitwa Barberi Riverside. Watchman akanielekeza, nikaenda mpaka mahali penye wanafunzi wengine ambao washa rescue walikuwa wanakaa hapo. Nikawaulizia kwamba wanaweza nipea direction nipate mwenye ako in charge kwa hapo, akanionyesha. Nikaenda nikampata yeye, akaniuliza shida zangu, nikamwambia walikuwa wanataka wanikekete. Akaniambia kama umefika Jerisa Photo Center uko sawa, uko free na umeokolewa. Na yekiuria geto kiratwithirite twikuria ntukuyeruari kuwa mambo hiyo budget ni mbaya sana. Ni Sharon kutoka Meru. Kungekuwa budget inafaa kuwa inashughulikia miradi yenye usaidizi kwa mwananchi, lakini sio viongozi pekee, na county governments should utilize the funds well and reduce corruption. We murimi kumantere chiake ngokuo kwithira kiariria mantu yegie Chuka level 5 hospital needs to be upgraded to international class A status, na kuongio kwithira kiwa distribution of the resources must follow the items budget passed by MCA of Meru last year. Oni Isaiah kumantere chia KK. Kathasha mwanya muno kiewe mutegere Weru TV no tuboko na kanya gakwithira ukiwatanira batu kiendeto chia Weru ntukuyeru aringa kwendera kaitakia no tukobupo ya boyore thari mwapia murungu mwenenya onimbeto awini wa Kinyeru na mwana ne otoma video tukobweru ario kari Maureen Akiremi.